Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ñukanchik pruebas kunapi llakikunapi kashpaka yachanami kanchik ashtawan alli shamuna kashkata. Chayta krishpami kushikuywan pasana kashkata nikun ya Diospak shimi. Shuk pruebata pasashpaka ashtawan alli punllakunata kayamincha charina kashkata. Jesusa canta mañani, punzanta ñukata pushay. Juya Jesusa canta mañani, punzanta ñukata pushay. Yaki wankati, wakay wankati, amasaki chu Jesusa. Yaki wankati, wakay wankati, amasaki chu Jesusa. Malata kungarishachu. Ñuka kispichik, huya kispichik, manata kungarishachu. Raki wankakpi, wakay wankakpi, amasakichu Jesusa. Raki wankakpi, wakay wankakpi, amasakichu Jesusa. Punjanta pushay, manatak sakirishachu. Ñuka kispichik, punjanta pushay, manatak sakirishachu. Maitari pipis, maipika pipis, kanka ñuka wanmi kangi. Maitari pipis, maipika pipis, kanka ñuka wanmi kangi. Wakay wankakpi, amasakichu Jesusa. Raki wankakpi, wakay wankakpi, amasakichu Jesusa. Punjanta pusay, manatak sakirishachu. Ñuka kispichik, punjanta pusay, manatak sakirishachu. Maitari pipis, maipika pipis, kanka ñuka wanmi kangi. Maitari pipis, maipika pipis, kanka ñuka wanmi kangi. Kushikunimi kayshina kikinkuna pagman chayami tukushkamanta. Y a Dios shimita parlangapaj, y a Dios shimita tandaya yachangapaj. Kunanka, tukikunami kausaypi kacharinchik llakikuna, problemakuna, wakaykuna. Tushinakajpipi chay llakikunapi, problemakunapi kashpa, imatati rurashun, imashinati chimbapurey tukunchik, chay llakikuna, chay problemaskuna, chay tentaciones kunataka. Y a Dios shimipi Bibliapi rikuchin, imalaya ñukanchik kutichi tukushkataka. Kumbidani,
Yadiospaj shimita paskachun Santiago libropi. Santiago capítulo 1, verso 2 manta kallarishpa, llakikunata, tentaciones kunata, imashina kutichina kanchik. Santiago capítulo 1, verso 2 nin, ñuka wawkikunalla. Chikan llakikunawan kashpapish, uku shungumanta kushikuychik. Kankuna krihtaq kashkata rikuchik llakika mana phiñariq kanata kuj kashkata yachankichikmi. Chashna alli shungu kashka rikurinkapaqqa alli kaychik. Chashna kashpami imapish mana illaq ña alli kriqkuna kankichik. Kallaripika Yadiospaq shimipi rikuchin ñukanchikqa kushikuywan. Kushikushpa llakikunata chimbapurana, llakikunata apana kashkata. Kaywanka mana nishun ninchikshu, mana ñukanchik sintiqkuna kashkat, mana nishaninpischu shinallatik Dios bendiciashka sulu kawsana, Dios manta allikunata chaskishpa sulu kawsana. Mana nishaninchu shinallatik kushikuyun que llakikunata apana chimbapurana manta rimashpaka ima pasakushkata ñukanchik kungarina. Mana rimakunchu shinallatik ñukanchikka mishkishimi hayakshungukuna kanata. Llakipi kashpa problemapi kashpa pshinina allimi kani mana ima tukunchu, mana ima problema chaninichu, mana chayta nina tachu nikunchik. Mana ñukanchikka kaspimanta ima rumimanta kanchikshu, mana sintingapak, mana llakiringapak, llakikunapi kashpa problemakunapi kashpaka. Ashtawanpish tukimanta yallika yachanami kanchik ñukanchikka shuk yuyita charinata. Ashtawanpish rimakunmi ñukanchikka intendinata yachana kashkamanta, shuk pruebata pasashpaka ashtawan alli punllakunata kayamincha charina kashkata. Kikinkuna mashnakunati munankichik shuk examen, shuk pruebata kunata. Sinchimi mana munanchikchu. Ñukanchik kikin saludpi rimashpa, pero shinallatik shuk yachana wasipi kashpa shuk examen ruana mana hawallachu, pi mana munanchikchu chay examen pikanata. Sinchimi. Pero shinakakpipish ñukanchik chay examen alli pasashpaka kushikunchik. Ninchik alli pasarkani, ña pasashkani, alli mikani, alli punllakuna shamun. Shinakakpika ñukanchik pruebas kunapi, llakikunapi kashpaka yachana mikanchik ashtawan alli shamuna kashkata. Chayta krishpami llakipi kashpa, ima pruebas pi kashpaka kushikuywan pasana kashkata nikun Yadiospaq shimi. Ñuka wawkikunalla chikan llakikunawan kashpapish uku shungumanta kushikuychik. Imamanta yachashkamanta hipa punllakuna, chay pruebasta pasashka washaka alli punllakuna shamuna kashkata yachashpa. Shinallatik ñukanchik llakikunata pruebaskunataka pasana mikanchik krishpa. Yachana kanchik llakikuna pruebaskunaka charin shuk propósito. Ashtawantikka imata ruranka ñukanchikpi. Kunanka kankuna krihtaq kashkata rikuchik llakika mana phiñariq kanata kuj kashkata yachankichikmi. Chashna alli shungu kashka rikurinkapaqqa alli kaychik. Chashna kashpami imapish mana illaq ña alli kriqkunataq kankichik. Kikin ñuka chinakaqpika krina kani. Ashtawantikka allikunata apamuna kashkata. Llaki problemaskunapika shuk propósito tiyan. Pero shinapish achkakuna ñukanchikka llakirinchik, phiñarinchik, ashtawanpish ñukanchik shungupi tarpunchik chay hayaq yuykunata, ya Diosta hochachinchik, ya Dioswan phiñarinchik, ya Diosta ninchik pay ñukata kungarishka, imamanta tikay llakita kachan, imamanta ñuka wakcha kashnatukuni, chayta apamuytukun shuk prueba, llakikuna, wakaykuna. Pero shinakaqpipish ñukanchikka entendina kanchik, llakikunata pruebaskunataka apanati kanchik. Jesucristopish llakikunata pruebaskunata apashkataka rikunchikmi. Rikunchik Yadiospaq shimi nin, 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 manta oriman. Ñukanchikta manda Jesucristopaq Dios yayataka alli nishka kachun. Payka ñukanchikta hatunta llakik kashkamantami wañushkakunapaq chawpimanta Jesucristota kawsachishpa wiñayta kawsagrina yuyaylla kachun. Ñukanchiktaka kutin wacharichirka. Mana ismuq, mana mapayaq, mana chingarik herenciata hawapachapi wakichishkataka kankuna hapik kachunmi chashna rurarka. Kankunaka krishkamantami Diospaq makipi wakichishka kankichik. Pay kishpichishkataka tukuri punllapi rikuchinga kamami chashna wakichishka kankichik. Chaymanta kunanka krihtaq kashkata rikuna chikan llakikunawan ashakama llakichishka kashpapish kankunaka achkatami kushikunkichik. Kankunataka krihtaq kashkata rikushpaka sumaq kuritapish ashtawan yallimari chingariklla kuritapish ninapi rupachishpami alli kashkata mana alli kashkata rikunkuna. Llakita apashpaka shamuq punllapi Jesucristo rikurikpika
alabashka, allinishka, sumagyachishkami kangichik. Chashnallatagmi ñukanchikwanpish. Mana yachanichu kikin kay rato ima llaki, ima pruebata charinki. Pero shinakajpipish kikinpimi tiyan. Wiñarishpa katingi, hasta un paktashpa katingi, o manakashpa kachaypi sakiringi, mana chay pruebata pasangi. Kikin nitukungi, ñuka kashna llaki unkani, ñuka kay problemata charini, pero shinakajpipish kambaj krina, wiñari tukun, sinchi tukun, intendishpa, yuypi charishpa, Dios karaj kashkata, Dios cuidah kashkata, Dios tukuypi kashkata. Mana hawallachu huyashka uyakuna, Dios pikrina. Shinallatik ñukanchik llakikunata, ñukanchik pruebas kunataka, apanami kanchik pacienciawan. Mana nisha ninchikshu kaywanka ñukanchik nina ña imatati ruashun chashna tukushka llaki unkani, pruebas unkani, chaskishalla, sakishalla, ñuka chashna llaki tukuna kashkani, imatati ruasha, mana chaylaya actitudta charina sukanchik. Ña chashna tukuna kashkani, kay llaki hapina kashka, chaylaya nishpaka, kasilla makita cruzashpa shina sakirina mi kan. Pero shinakajpipish paciencia kakanmi katina, paciencia kakanmi kuyurina, paciencia kakanmi shuyana yaya Diospi. Paciencia ta charishpaka ñukanchikka nishunmi. Yachani, kay pruebas ta pasasha pero shamunga ashtawan alli ñukapaj. Charisha ashtawan alli yachay, alli yuykuna, paciencia. Shinakajpika Diospakshimipi rimakun, ñukanchik llakikunapi pruebas kunapi kashpaka paciencia ta charina kashkamanta, shuyanata yachana kashkamanta. Mana nisha ninchu shinakajpika shuyanaka makita cruzashpa tiarina, ashtawantik kakanmi mañana ya Diosati yachachichun, Diosati entendichichun, ñukanchik paypi shuyashpa katingapaj, payllata mashkashpa katingapaj, paypaj munaypi katingapaj tukimanta yallika. Ministinchik ashtawantikka pruebas kunapi, llakikunapi kashpapish yachanata, shuyanata ya Diospi. Kikin paciencia ta charishpaka ningimi llakipi kani, pruebapi kani, pero shinakajpi shuyani, yachani, krini, ashtawan alli punllakuna shamuna kashkata. Mana rikunichu, pero shinakajpipish krini, alli punllakuna shamuna kashkata. Y chaymanta ñukaka Diospi krishpa shuyashpa katini, chay yuymi tiyan. Rikushun salmista David imatami nirka. Salmo 40, verso 1 y 2 nin, mana piñarishpallami, mandak Diosta shuyakurka nilla. Payka hawamanta kumurishpami, ñuka kaparishkata uyawarka. Manatak llukshipak hutkumantami llukshichichirkangi. Manatik llukshipak guzumantami llukshichichirkangi. Ñuka chakikunatapish yaku rumi hawapimi churarka. Ñuka purina ñantapish allichirkami. Mandak Diosmi chayta ruytukun. Shinakajpika mana nishaninchu, ni imata mana rurashpa makite cruzashpa shina tiyakunalla, shuyakunalla kashkataka. Ñukanchikpish paciencia ta charishpaka salmista David shinallatikmi Diospi krina kanchik, Diospi shuyana kanchik, mañashpa katina kanchik. Shinallatik llakikuna, wakaykuna, problemas kunata charishpaka ñukanchikka mañana mi kanchik alli yachayta, sabiduriata. Santiago capítulo 1 verso 5 pi rimakun, mayjin kankunamanta yachay illa kashpaka mañaychik payka kungallami. Imamanta ti ñukanchikka ministinchik alli yachay sabiduriata, llakipi, wakaypi, pruebas kunapi kashpaka. Achkakunami yuyankunay alli yachay sabiduriaka achkata yachanalla kashkata, mana chaychu kan. Achka intindi, achka yachak runakunami pandarishkakuna, mana allikunata rushkakuna, mana alli yachayta, sabiduriata, mana charishkamanta. Ñukanchik llakikunapi, pruebas kunapi kashpaka balikmi kan, mañana ya Diospak sabiduría, ya Diospak alli yachay, entendimiento, kawsayta chimbapuri tukungapaj. Sabiduría kanishaninmi, alli yachay kanishaninmi, Diospak munaypi kawsana, Dios munashka shina tapurina, Dios munashka shina pi kawsana. Ñukanchik ministinchik tukimanta yalli, ashtawantikka pruebas kunapi kashpaka, ya Diospak alli yachay, ya Diospak sabiduriata mañana. Shinallatik ñukanchik llakikunapi, pruebas kunapi kashpaka, ministinchikmi kawsanata, purinata, chimbapuranata chay llakita chay pruebataka krishpa, confianza un ya Diospi. Rikunchik ya Diospak shimi kaytanin. Ashtawanpish ama kaytachayta yuyashpa, kanatik kashkata yuyashpa mañaychik. Mayhampish kaytachayta yuyashpa mañaj, wayra kaymanchayman apajpi, waqtarikuq mama kucha shinami. Mayhampish chashna mañajka, hatun Diosmanta imallatapish chaskinataka ama yuyachun. Chashna ishki yuyayuq runaka, paypaq tukuy kawsaypimi mana alli kawsan. Ñukanchikpaqqa sinchimi mana hawallami, krina ya Diospi. Rato hawalla mana krinchik Diospi. Dudas shamun ñukanchikpaq.
Chaymanta ninchik Diosta mañachun ñukanchikmanta. Pero shinallatik mana ñukanchikllatik Krishpa Diosta mañashpa katinchik. Shuktikkuna ñukanchikmanta mañachun ninchik. Mana ñukanchikllatik Krishkamanta, mana ñukanchikllatik confiashkamanta. Hawallami kan imata mañana, pero shinakajpipish chay rato shamun duda, chay rato shamun desconfianza. Ninchik paktachingachu, manachu paktachinga, kutichingachu, manachu kutichinga y a Dios, allichingachu, manachu allichinga, chay shamun chayuykuna ñukanchikpi musparinchik. Yurinchik shuk parlashkata kay Antiguo Testamentopi, ejércitopi puntapusha shuk general tiarka kay Siria llaqtamanta Naaman shuti. Paymi charirka lepra unguita. Kay mandaqta sirviq runa, imanishpatik mana profeta Eliseo pagman rinchik nirka. Kay runami uyashka karka, kay profeta Eliseoka achka ungushkakunata, milagroskunata ruakushkata. Chaymi kay Naaman runata sirviqka nirka, chay Diospag runaka, achka allikunata ruashkatami uyani. Dios payta ocupan y achka allikunata rurakun. Pay kanta alliachitukun, chay lepra manta. Haku paypagman, imanishpatik mana paypagman rinchik nirka. Chaymi kay Naaman runaka, payta sirviq runawan rirka, alliachichun nishpa profeta Eliseo pagman. Paypagman shamukpika, profeta Eliseo kanin, ri, Jordan yakupi armagri. Puntapika yuyashka kanga Naaman runaka. Maytati ñukaka chay yakupika armagrishari. Damasco llaqtapimari ashtawan alli yakukunapish tiyan. Maytati chay Jordan yakupika armagrishari nishkami kanga. Kallarirka mana krinata. Nirka maytati kayta ruasha. Lepra wankani. Iñukata kachan ashtawanpish mapa yakupi armagrichu. Maytati chay alli kangari. Mana nirka. Pero shinallati kay Naamanta sirviq runa kanin. Ashtawan imatapish mañan marikarka. Mana ruripakta, sinchita. Imata mana pirdingika. Armagrillari nirka. Mashnakutin ñukanchik pichashna tukunchik uyakuna. Diospag ñawpagman shamunchik imata mañangapag. Pero ya Dios ñukanchikta nin kayta ruri chayta ruri y ñukanchik ninchik chaytaka ruashari. Mana kazunchik, mana chayka kangachu, mana pudishunchu, mana valiringachu, mana kangachu nishpa, mana kazunchik, mana uyanchik. Shamun dudas, shamun desconfianza. Imata runakanchik, ima dudas atkikin kacharin. Jesús tapish pandachisha nirka. San Lucas capítulo 4 pirikuitukunchik. Pay Dios pachuri kashkatati duda pichurarka. Kan Dios pachuri tikashpaka kaita chayta ruri nishpa pandachisha yuyarka. Kikinpaj kawsaypi ima dudas atisharinki. Mana pudingichu, mana kangichu, kochayuq kangi, kambo wakunata perdigringi, kushki problemakuna kanta llakichinga, mana pudingichu, tuki ima tachari krichin oman. Tuki imachari ñukanchik shungumun shamun dudas. Shinakajpipish Jesuska pandachigriqpika killkashkami nirka. Kikinpish ñukapish nitukunchik chay tentaciones, chay problemas kunapi, llakikunapi kashpaka nitukunchik pasashami, mana manchanichu, ya Diosmi ñukawan kan, Diosmi ñukanchikwan nishpa ñukanchik ritukunchik, katitukunchik ñawpagman. Nin ya Diospakshimi, imata mana chariq wawkika, Dios hatun yachina kashkamanta kushikuchun. Dios mi tukuyta kun. Chaymanta ñukanchikka paypi krishpa, llakikunapi kashpa, pruebakunapi kashpa, waqchakuna kashpa, imata mana chariqkuna kashpapish ñukanchik katitukunchik, yachashpa Dios ñukanchikwan kashkata. Chay seguridadta charishun, chay confianza charishun, Dios mi ñukanchikwan. Ama ñukanchiklla pitik, ñukanchiklla alli kashkata o ñukanchik ima charishkakunapi shunguta churashpa chaywan hatun yashun kushikushun. Diospi krishpa, Diospi ñukanchik shunguta churashpa paywanka seguro kashkata krishpami ñawpagman rina katina kanchik. Shinallatik llakikunata pruebaskunataka ñukanchik shuk recompensa, ñukanchikka allikunata chaskinata yuyashpa chay yuywanmi pasana apana kanchik llakikunata pruebaskunataka. Nin Diospakshimi, ima millay yuykuna shamukpipish, chayta mishak runaka kushichishkami kanga, chay millay yuykunata mishakka, kawsaypaq koronatami chaskinga, Dioska payta kuyaqkunamanmi kushanishka. Llakikunapi kashpa, pruebaskunapi kashpa, yuypi charishun, ñukanchikka allikunata Diosmanta chaskina kashkata, shuk koronata, shuk recompensata hapina kashkatami yuyanakanchik. Ama kunan ñukanchik llakipi kashkallata rikushun, ashtawantikka yuyashun rikushun, chay llaki chay pruebata pasashka washaka imatik shamun, imatati hapishun, imatik tiyanga ñukanchikpaqka. Llakikunata apashpa, pruebaskunata apashpaka hapishunmi allikunata.
charinchikmi recompensata. Ama shinakakpika kay mundo kay pachallata rikushpa kawsashun, ñukanchik llaki kashkallata chay llakillata kunan llakita apakushkallata ama rikushun. Ashtawanpish yuyipi charishun, ñukanchik llakipi kakpi, pruebapi kakpipish, Diosmi ñukanchiwa, Diosmi ñukanchik huchupi, ñukanchik ladopi, Diosmi imatapish ruranga, krishpa katishun y ñawpagman rishun, tukuy kunallati Jesucristopa huchupi, Jesucristopa ladopi. Santiago libro takishka rimayta kallarin tentación manta. Chayka kan ñukanchik ukushungupi prueba. Pero chay prueba ka kanllaman rukshitukun. Verso 13 penin. Mayhampagman imamilla yuykuna shamukpika. Dios mantami shamun ama nichu. Dios ka imamilla yuitaka mana charinchu. Paykapiman imamilla yuitaka mana kunchu. Hasta wampish imapish millaita rurana yuykuna kikinllapitik tiyashpami. Pita kashpapish chashna mana allita rurachin. Chay milla yuykunata chichushka kipami huchaka wacharin. Chay huchapi katikpika wañuyta mikun. Ñuka huyashka ukikunalla ama pandarichikchu. Rikunchik Dioska pita mana umanchu. Dioska pita mana krichinchu. Dioska pita mana pandachinchu. Dioska piman mana alli mapa yuykunata mana kunchu. Chashnami shinakakpipish huchachina shamun kallarimanta. Adán huchachirka Evata. Nirka Dios kambak kulpami. Kanmi kurkangi kay warmita nishpanin. Purinchikmi huchachishpa shuktikkunata. Huchachinchik llaqtata mandaqta. Huchachinchik ñukanchik yachachikkunata. Huchachinchik ñukanchik michikkunata, pushaqkunata. Huchachinchik yaya mamata. Huchachinchik wawakunata. Pero shinakakpipish nikun ñukanchik kikin shunqullapitik chay mana alli yuykuna tiyashkamanta chayshina mana alli yuykuna pandarina huchata runa shamushkata rikuytukunchik. Rikunchik ashtawantika kay mundo kay pacha ima tiyashkakunata ñukanchik munaykunata pero chaykuna mana allikuna kan. Yurina kanchik José manta rimashpa. José runata pandachisha nirka Potifar pagwarmi. Paywan durmichun, paywan seririchun nirka. Shinakakpipish Joséka kashpashpa rirka, llukshishpa rirka. Joséka mana sakirirkachu Potifar pagwarmi ñukawan seririsha nin yuyarishpa, allichukanga, mana allichukanga, mana chayta yuyarikurka pay. Hasta unpish kashpashpa llukshirka. Chashnami huchaka, millayka mana allika shamun. Sumakta rikuchin, alajata krichin, uman, inkitan, chaymanta ña yaykushpaka chichushpa shina wachan, chayka kutin apan wañuyman. Ñukanchik yuykunaman shamunmi achka chay mapa yuykuna mana alli yuykuna. Chay yuykunataka ama uyashun, chay yuykunataka ama rikushun, chay mapa yuykunamantaka ama rimashpa katishun, ama rimanakushun, hasta wampish llukshishpa shinami rina kanchik. Chay mapa yuykuna, mana alli yuykuna shamukpi ka ñukanchik kawsayman. Urmashka kashpapish, charinchik shuk mitzak abogadota, defendik abogadota. Ñukanchik karuyashka kashpa, laduyashka kashpapish, tigray tukunchik kutinllatik Diospa huchupi kangapak uyakuna. Verso 16 manta 18 kama, rikuytukunchik allikunata chari tukushkamanta, allikunata hapi tukushkata, Diospa huchupi kashpa, Dios munashka shina kawsashpa purishpaka. Kutin verso 19 manta 27 kama ka rikuytukunchik, sumak yuykunata kun, kay Santiago libro takishkajka, allita sumakta kawsay tukungapaj. Rimakun kaypika, Diospak shimita uyanata mashkajkuna, utkashpa uyakuna kana kashkata. Manarij alli rimashpa punta yorina kashkata riman. Proverbios 10:19 rimakun, ñukanchik mashnata rimanchik, chay rimikunapika hucha tiyanmi. Astawan rimakun upalla kanamanta. Mana utka piñarikuna kanamanta. Kazuna kashkata Diospak shimita ñukanchik kawsaypi. Achka kutin ñukanchikka mana utka kazusuninchik Diospak shimita. Yorita kallarinchik, rikuyta kallarinchik, kayta chayta ruasha nishpa. Shinallatik rimakun tukuy ñukanchik kawsaymanta shunqumanta mana allikunata llukshichina laduyachina kashkata. Diospak shimita uyanata. Mana allikunataka ladumun churana. Alli shunqukuna kana kashkamanta. Y Diospak shimita ruraqkuna kashkamanta. Mana uyaqkunalla kanamanta rimakun. Kaykunata paktachishpa, kaykunata ruashpa ñukanchikka sumak kawsayta alli kawsayta charitukunchik. Imamantati ñukanchik llatik pandarinchik, imamantati umarinchik ñukanchik llatik. Yuyanchik tukimi alli. Mana kanchu ñukanchik yachanalla. Hasta wantik kanmi paktachina, rurana, Dios mandashkata, Diospak shimita. Achka kutin ñukanchikta nishka kayta ruychik, chayta ruychik. Ari, ña chayta rushami, pero mana ruanchik. Chay rato ñukanchik kazuna kanchik Dios rimashka shimikunata. Ama sakishun hipapaj. Y a Dios munan, kunanllatik cambios ta rurachun.
kunanllatik rikuy imapitik kikin cambios runakanki, ama nichu kaya kallarisha, kunanllatik kallari, kanpak haruta harkari. Chaymi tukimanta yalli ashtawan peligro kan. Santiago capítulo 4 verso 10, Primera de Pedro 3:10, rimakun ashtawantik, mana shuktikunata ñukanchik juzgana kashkamanta. Ashtawantik kanin, alli chuya religionta katichik nin. Dios kamana ninchu shuk religioso rakachun, Dios kaninmi paywan apanakunata. Ayudashun shuktikunata, sustarishun shuktiikunapi. Ñukanchik llakikunapi kashpa, ñukanchik problemakunapi kashpapish shuktiikunapak bendicionmi kay tukunchik. Ama shuyakushunlla ñukanchikta bendiciachun, ñukanchikpaman shamuchun nishpa. Ñukapish llakipi kani, ñukapish problemapi kani, ama shuyashun ñukanchikllata ayudanam shamuchun. Llakipi kashpa problemakunapi kashpapish kikin ñuka bendición kay tukunchik shuktiikunapaj. Ashtawan hatun ejemplota rikunchik Jesucristopi. Jesucristo hatun cruzpi wañukushpapish mana pay kikinllapi yuyarikurkachu. Nirka, taytamitu perdone hintikuna mana yachanchu imata ruakushkata. Shuwaq arrepentirikpi payta nirka kunanllati ñukawan hapachapi kanki. Mamata, kuyaq discipulosta sustarirka rikurka, mana pay kikinllapi sustarikurka, mana nirka ñuka llakiwan kani paykunata imapish tukuchun. Jesucristo shuk alli ejemplo, kikinpish ñukapish shuktikunapaj tapuykunapi kutichiy tukunchik, llakipi kashpa pruebakunapi kashpapish. Pruebaskunata, tentacioneskunataka tukuykuna llatimi charinchik. Punllantami chaywan makanakunchik. Imatati rurashun shinakaqpi. Chay llaki chay problemallamanta Diosta negashunchu, Diosmanta karuyashunchu, Dioswan fiñarishunchu. O mana kashpaka llakikuna shamuqpi, problemakuna shamuqpipish kushikushpa, krishpa, confiashpa, pacienciawan, sabiduriawan ñawpaqman rishunchu, purishunchu, yachashpa ashtawantikka asha punllakuna washa. Chay llakikunata pasashka washaka ashtawan allikuna kashun, ashtawan alli karikuna, ashtawan alli warmikuna, ashtawan alli kriqkuna kanamun chay tukushkata krishpa ñawpaqman rishun huyashka uyaqkuna. Kikin kay rato llakikunata pruebakunata apakunkichari. Yuyakunkichari kikinka ñamana shuk shuyana tiyanchu, ñamana shuk esperanza tiyanchu. Ashtawantika kunan nini kikin hatari, krishpa confiashpa. Diosta mañay, Diosta rogay. Intindi, chay llaki chay pruebasta pasashka washaka alli punllakuna shamunga. Mana kaywan kanisha nini kambak llaki kambak problemaka phichilla kan. Achka hatun sinchi problemata chari kikin pasakunki. Shinakaqpipish kayta nisha nini. Allikunata mi apamunga kikinpaj kawsaypaj chay llaki chay problemaka. Ashtawan kringi Diospi, shinallatik tukimanta yallika Diosmi chay llakikuna, chay pruebaskuna chawpipika alli nishka hatun yachishka kanga kikinpaj kawsay. Uyashkankimi yuyari. Ashtawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.